ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Iwa murebe murungi owa TV West ni kutangirira program ebyamagara. Osibire kurungi nabanyeta cyo butunji charity kandi abwa program eji omwabazi yogu nyine Dr. Amon Mwesigwa okurga ha Brighter Smiles. Aguno mushaho wa meino kandi naje kwa natuganirira aha miringo emisya ninga shemeringerho eyo kubasa okujanja baninga shokuragurira amino gitu. Naje kwa natusoborana na endwara eswansira kubasa kwasira meino then na nemiringo eyiba kubambagira gurramu omubwirobo. Abinti n'umutina kuzakuraguza abo kuteka ngo mino ngashasha munonga babamba kuragurira konka this time round naje kwa natoreke miringo yangu hi kandi rukoraje omukubasa kurebeka ngo batujanjaba amino ntarukushisha bwire munkirize mwakire abase okubeyanjura kandi no kubakira. Dr. twakwakira. Yes, babare munonga umutebekana sa programu amazina nirakane Amon Mwesigwa kandi kumanya ko mushaho wanyu wa mino rukukira kurira kuganira nimwe ashonga zitari zimwe na zimwe konka kandi rizoba omungero y'umutano ya Society twakira ha Brighter Smiles Dental Services aho muremu barra ha GBK Plaza ha Makanising kandi rizoba twakwakira muri ngo gumutano mu theater ningashinge cyakwerekwa nka clinic. Clinic eri kuragorra mino abo kuba ubwiro bw'ingene tubana tugamba ha TV umuntu batakumanya amino nagoge n'umwanya guri special ubwo umuntu ari kubasa kuzayo bakamureberamo mbeno niyo environment eje yiwareba aho tushitamaha ni clinic kandi ebyome binje byo kureba ne bitukoze saha abantu abakwija kuraguza amino ningashi oburire bo mukana. Hati twabantu tuza ahamuramwa gwitu Dr. Ahamiringo eriho hati iyo kugira ngo mubase kuragurira abantu amino kandi yangwi eya teknoloji yo bwirobo echo tucangire konka bwana hato mukwisha kwanje Dr. numutira kutugira ngo tube ntucebeza amino nija gacebeza tindu kushasha tine kindu kufurra hati kunkwikaha iwe no manyota ngundwire ningasheri no ryanje no manyota ngo bonda nirishasha. Ya webare munonga mutebekana sa programu hati umuntu ko rukwija kuraguza mino haroho abo kugira ngo hata abantu bakagira indwara nyingi munonga ningashoburiro bundi kandi obwako basa kutataganya ningashi kuteganisa emibiri yabo kandi umwe wo tachifireho ko umuntu yija nkaho takifeho ohendera wa muretere zibe bingi so hati ko rukwija wija kuraguza tubanza tukhakadi ningashi nkebaro heri kwakira jeno tukuza kwata ho aragana nebikufaho nano kubuza wabo yino buriro bundi nkaza pressure sukari ninga wabo rinkene ngame baziyone yo koze saza arsaz What happens? Yabo kuba twastabiburize umwe no basa kushanga ko mushaho ari nko mbwira ningashi tukoraho twamara kucebera twaye ka kutera nko mubazi gutakwatagana nibaze ndije yo komera. Kandi ejo twasitakikozere tukutandika umwe ntubasa kushanga tuwe n'abantu bingi ushanga twahugira umukuragurira mino kandi twendera tuteganisize tuinterfere n'imibaze yo kumera habwe ngware zinde zo kuboyine mbweno niyo kade itukugera ki itukuha kandi kade je kutukumara kujukwana bwene tuyamba kugira ngo twane tukucebera erine ritukushanga rigwire turahandika kadi kugira ngo nyensa kuri bawaye washatsire ninga ukashasha ukagira ngo buzibo bundo bwafu no mukana waza kwijo mushaho wakureba no yakuba uwashangerizo batu washanga onyencha kare washanga umushaho ndijo amanyangu bakakora aha kandi ukasigaro ine kizibe na neki omumino muyare bakadi buri kimwe nakimanya hati kutukumara korecho oija nubwakubona ushasha ningo takushasha uhikaha konka Dr. Nani mbasa kwija nyowe tinka chebeza gating mananye ne shukari ting mananye ne arsazi ubundi tinde na hamubazi gwendwara yona hati shimwe nukuna hikaha wanchebera pressure wanchebera shukari mbushikana nano mbazi yono ija gumpa aho no ijo twazota situkujikwa konka nko mushaho utendekigwe ko kutandika kuragura umuntu kaba bashukari pressure wano gamba nawe waza kumuchebera kuza kushikare vejo na nemyaka yakubayine no rebo togu nka sukari ne basa kugereshe nikabasa kuba karumuni nga pressure kugereshe so
ko kwikaho mu process nawe yakugira ngo yatagine ko ukareba signs ziriyo numjoroti wija kuraguza mineri zo bakuturaheze waza kushobora kugaraka making sure ngo chebeze sukari pressure ninga shochebeze na n'ikindi cyakubasa kubona kireta kizibe cyakureta so abantu abingi nangwa babira batakukimanya konka bingi kuba kwika yaza kuraguza nkaha nuza kushanga ngo umukugamba nawe kimuyambere kumanya ubundo buriro ubwa kubageze reki ubwa kubayine kandi ubu yakubera atakoze kubasa kugera kikumanya ya so kutukumara ku rugo murevejo hati twijaho mu clinic ko kujana oshasha icyo kubanza cyabiyona nitubanza tukurikiza wana oshasha no bazo tugambira ko rukushasha icyo cyo kushasha konka kandi ko kubota kushasha hati umuntu wano mucebera mino no yitaga kumuteka umuntebe entebe ninga shitande cyukuceberera hamino ninga shiseti yona n'iki cyo kurebeki so igi ni complete set haruho n'ikintu cy'ibyamisa kugira ngo mushaha base kureba aho uri kubasa mwene tukuteka bure ango kugira ngo tubasa kureba buri no mukanwa kandi tubasa kugera kikureba yo nangwa cine na light yacho then ko kuruga kitebeki cineho na kamera nawo kutukumara kucebera twashanga uyu ne kizibo mu kanwa nikitere cyane kiza screen eri twashanga rino rigwire dine cyane tukutere cyane rino geraki urireba screen so iki kintu cyamba kugira ngo nikikwereka ikizibe cyoyine niwe cerebera ha screen tureba tukukora ukireba screen kugira ngo twakugira ngo amino nkatano gine cyina utakabuzo tukandi nangaye ugareba hari yanki ha screen aha utinamara gasete then bakugira ngo amino gagubire nigetaga kugoze ukireba nkahe ha screen egine nkorensia ensi yo kugira ngo one kukozesa technology kugira ngo abantu babasa kureba ngo nibabasa kuba involved umukusharaho ikibakubasa kugera cyo umukusharaho kwabo aho uri kujoro kugira ngo nyote ndikushasha kandi ngakugira ngo inamina nago kusementinga kugira ngo amino nigetaga kugoza utakubasa kukirebaho nubasa kugenda ugiro tariya ni bakunda sente tibakugera kiso konga ko kureba this technology ne yija kugira ngo netuyamba kugira ngo ko muntu ngo kuwija ukereta kuchebeza nubasa kuba involved no mushoya nakugera taharika tukoreki oba involved na yahiza kuchikora agaraka kuterera cyane kunena kugira ngo amino gagubere nyenda guoza gayera tere cyane tukiteka twatwenda kusementinga twaga sementinga so nikituyamba kugira ngo eje nake tuyambere je nkorege tuyambere kugira ngo ne twatanisa speed na nabaruire kurango umuntu nabasa kwikiriza speed cyo kumugambira kandi na waheza kukimugambira areba ngo cyo wakora nico kandi ataha amazigwe yes hati Dr. Ninyenda ututangaze conditions ningashi enjerero kushanga mwamino garwire n'uburwire cyo bukira kwata mino then nabonye matkabasa kuzaha miringo eriya iyo watugambe iyo kwenda kutugambira iyo kugira ngo niyo muri gukoresa hati okujanja abamino nimutira kushanga ki we baramunonga ebizibe bikusinga yo kwija umukana ebizibe bikusinga yo icyo kubanza cyabiyona na mino kushanga gene bina ningashi kushanga amino gakushasha abantu abinjya bakusinga ku rugombyaro ku rugomuka ayijire kuraguza mu mino ni nshashe rino ni nshanyara rino kundi kubesha kukuba mine shaga eshohora hine binte bidyamine bitakurugaho amino ganje tigakurebekaje then hijamo nangwa na cases zindi zo kushanga abantu binenke bizimbo mu kanwa na nabana kushanga amino tigaterire murayini ebyo na nabantu abanyija abakusinga yo kwijaha nabantu bakubana benda mino kushanga irino rihendekire nanda kuyombeka ningashi irino rukakuka ayine cyasha nayenda kugera ki kumutera herindi so ebyo nibyo biri common konka ekikusinga yo kureta abantu mu clinics kuraguza na mino kushanga gene byina na no kushanga eri obuzibo bwengino ubugwiro bwengino nicyo kintu cyamane kikusinga yo kugera bakweta aroburo bakukira bunune fumbi ibyo nibyo bikusinga yo kureta abantu munci mu clinic now ngoko wa burize horo wagezeho kutwerekaho habwa technology nse hati turumugezeho kugira ngo tukore ubujanja bo buri ya standard ningashi umuntu yayijana shasha ubase kumuragurira abase kwegwaho speed atabona bwene munonga
so now umuci yo kubanza cyabyona icyo kubanza standard yizire hati ni ya mashini ze zo kurebeza nimbere ba Dr. Kukatinga manyece biri kugasha nindabe ryaho byeterereze mashini zeze no zireba kugira ngo kare kuba biroza koza mino ushanga twino bwoma ubu tukoze sanko mu ngaro ukataho akoma kwa mano ukasindiko uri nko kucumita mbona ushanga umuntu yaza koza mino aija ajwa munonga atahasi ari kushasha munonga kunka hati abwa mashini izi technology ensia hariho mashini iri koza mino iri kushuka hamizi so yone iraba harino yaho ikine kuba kitari harino cyonga dero iri kushukaho namizi kugira ngo amizi ago nigacendezo busasi kandi gayamba bire binte bikwasireho kuroka kurugera ki kurugaho kandi icyo tuwa nubu wakosa brush nota kubasa kugera ki kubyiyaho then niyo mashine emwe eshubezaho akandi ka mashine akace akokuzaho ukakapolishinga kupolishinga no kugira ngo turere twamara koza mino twaga kuba hati kugagariza mu karensa nitukora ki hariho brushes tukozesa ezikujena na mashine kujo mbene brush je kwikora bari no rigaruko mu shape yayo nkiyo kugera ki nkiyo wakubana urebe hata abantu binambo noza kuba norebe bishare nko kushanga ngo umuntu naija ayineke bintu bingi bikwatira mino bakwereke bishani ibyakura sero twaiza kumukoro tukayikiriza ngo niwe twageje iki niwe twakozereho so ejo ni one of the technologies ense ikindi cya kabiri na so still ni ha machine eji no kugira ngo wano ukora nono yitaga right kugira ngo wano ukora muntu bwe no hweza ryo mukana so mukora uko nkawano cement ngeri nono yitango bwe no reba no hweza je nirino na wamara kurigura urebo munda nyaneza kutamu cement niribasa kugwa cement nigashina ntakubasa kuteka mu cement haruhe nkore ndijo hata mino situachikura mino umuntu nobe yakubana ashashiri nakajyango nyowe kuyaho abantu nyena ngo bamanye hinamina gakubana getaga kuka washanga mino ya hendekire kare uyininke mizi egyo notekwa kurikura washanga erino rijunzire konka kacuka kasigereho ni kake notekwa kugera kikurikura konka agaga kushanga nirishasha konka ari kintu umubiri gwayo niturijanja bakugira ngo pategeri kubaneshasha tujiho muri ino umuntu agumane rino rye tugaruka tuyombeka haruho haruho cementing ejo ni cementing yo cementing no cementing ene ritakushasha then hateri niri kubanira ishasha hari kiba kweta root canal treatment iki cyo kushanga ngo nozo muri ino eshyuye kacerino nkaririya no kugira ngo umuntu akubasa kurireba munda konkito ni staho mundo muri ino shanga twihamo akacoka kerena akakurira ebyamagara bikibo Kazire Health Products ebyamagara bikibo Kazire Health Products Dr. Nishabango ntombuteka ati nyende cyo rankorere ogume nongambara omuringo ogumuru kukoresa okujanja berino then na condition yerino aho muri kugukoresa rero aho tubase kugenda cyamwa hakindi haro cementing twagamba scaling and polishing eje yo kushanga ngo harebe intebe kwatira ngino ni amino ganje nigaragame ariho nigiragura mino nigiragura ningashini ndesa no shanga gare muko mu ka stain zizo kukuresa ejo ne bageta scaling and polishing goze agakaraka mutindo nangwa na washanga waza kugoza ukashanga ibintu bikwatira ubire byaga weekend engine takigakwata nitugumiza mutukora splitting no kushanga rino dyane rishaking wamara kugoza ukashanga kutengatenga ugateka munka kawaya gagarika ganywera umwanya gwago then engine garika gakwata hati tuja tuyihamu waya mino gagarika gagera ki gaterera gahami ejo byona ni naka scaling and polishing splitting no kutreatinga ubugwiro bw'engine then kurugaho tuzahaba ubwiro bukwaterino erino ko echente cyakubasa kuri kwatanira basa kuza mechina kuri kuza mechina ryari takatanche kushasha ninga ari kushanyara ntubasa kuri cementing twaza cementing now kutukumara cementing oshanga ngo hinogwe owerino rimo rishasha kandi rikiriho nirebeka kunkata kwenda kugera kikurikura mwembi nkago mishaga nko kuruga nkaha ushanga rino nirikushasha nishasha munonga norota byamere kunkata kwenda kugera kikurikura
kandi tukazimbire kugira ngo ushange wimuka wazimbire ko mushaya kungana wenda ngo erino ryawe rugumire gizereki rumu so hatogwe ni tukore kitweta root canal treatment. Root canal treatment ni technology nshya yo kukwata erino tukadihamo akacweka kakubasa kurera kugira ngo umuntu agumene rino die ritakubasa kurera kintu cyona no nyensa ritakubasa gareka kurwara. What? Nengorense yo kushanga ngo ubwiro bwingi hati aba kugira ngo no in equipment says nangwa na machine ye reka imbasa kugere cyane kinakoreka ukacyaha erino ko kuritere cyane ushanga waleta nko muzigo erino gwagera ki hatagana ikintu kibasa kuba nkemizi yerine gitimanya cyane kirebekaje konka noza kushanga ngo kukuzo muri ino mu ndomo haruhenti mayerine ri kubasa kubana erete shagama ne aha hateje niyo tukwihamo mu nda then tukatekamo ubundo bunto mu ndo muri ino ubutakubasa kugira infection yone yaba atakenga hato chimara ujahi waraba usementingaho umuntu agaruka nerinodi tegaraka kurra na washanga nkaha erino kashanga wari korecho konke cyicweke cyahigure cyabire tikine mani katugireho ni inkere hati hari ubwo mu butukusimba umurino munda tugaruka tukadiombeka then tukateka hamino nkaga guri kurebaga tugaruka tukarijwe kahiguru yeri hati nkaba banda bukira kushanga umuntu hata minoga gakakura twamukorera bakora minoga tigagera kigashitama agagundu koza no kugira ngo ni temporary konka wareba nkeje type norangwaga na minaga butosha tigakubasa kugera kandi kirungi cyaga minaga ko kubogatireho byo tinkaga minaga ndagitwinaga gakubasa kuribwa aganiga bagari permanent rigaga takubasa kuribwa kintu cyona so ejo niyo intuition kimwe kikutwesimisa kushanga ngo at this stage twine bintu bitwakubasa gukora kugira ngo umuntu nabasa kushasha rino ushanga utakwiruka kugera ki kukure rino ejo cementing atkutukurugo mu kucementinga kandi tushanga yo haroho banywane bitu ninga shibura umuntu wena agwengere tukutambara mu nobano utambura umutabuno diabo dabode kutera hasi rimino rihendeka haroho okushanga orinkaho nankira kureba abantu abinjya barisa abarinkaho nakama ente mutero mugera mino gagera ki garugo murayini ninga shinga ba boda bakuvuga boda kushanga ngo twana tuvuga boda nabona accident amino gahendeka ninga shi umushaya gwahendeka so abo nabo hariho nkore yabo yo kushanga twatereze mishaye byo twagisibeka garuka mu mwanya mu position henye naho yabari nanagamina kuba gahendekera gabo kukushange hariho kushanga yahendeka ho kake ubwo najane turiombekane rigarukaho none ushanga utine cyara mubireho wanji ubwo rukushanga ngo ya katugere hati wagwa hasi nkerinere yo kurebere agamena agago kurebaga wagwa ka hasi rinere yahendekera nkomu ngachi ichweke kuhendeke cyechi aho na yereka ntubasa na umuntu naija nitwo hariho machine zezeroho nitwa preparinga twateka twokera mpara siteka ho cement wambugana tukumanya ngo akafana wona accident murunogora rigarika riterera kimwe koko rugaha cya afeze ejo shanga kandi kujya kuhendeka rikahendekera kuna hasi nabwo ntakwenda kudwihayo nimbasa hate nayo nitukora kire kina nakugambire area technology ni heri kwijire yaminaga kushasha kandi utakwenda kurikura nayo kuri kuhendeka aha nabwo tugaruka sitaho mundo muri ino stera cyo kubanza kuri kuba rihendekire bate stera x-ray ni ibyo bishane byo kurebe kushanga ngo cyane kino kitera kikwereka ngo erino ryahendeka yiguru kushaka ko mundo mu nyamatiri gizire kiterehendekire ri complete ko kushanga ritahendekiro mu nyama hati nayo no ko seria technology yo kugatreatinga odgihamentima oshimara kudgihamentima washanga kiwihamentima karika gufu munonga hataho haroho bwomo butukuteko muri ino kusupportinga mino ni unjene ni bakira kuzeta post concrete obwoma ni nkobo burino ne badi nako makaya
ni nkasikuruzi no kugira ngo akara kahende kawata musikuru muri no mumuze ninga shisukureje washanga nayo wagita muri yagumarira rugufu ne twa base yo kutandika kugira ngo tukore rindi ejyo kujwe kahiguru yeri so ejyo ni nenkora eyo so ecyo ni chikwata n'abantu abukushanga mino ga uiro kwende kamino na washanga wafuna nga accident ukashanga mino garagama hati kandi we washanga umuntu atine mino nkawija ukashanga ngo tineri n'iryo yine hata aho nituba tukora tukorera mino mpereza agati fish arokora agokuteka mo kwihamu haragata kurugama ngagihamu n'ugata kanjanga mino ganje numba mwagamba hati agati fish aronko kushanga umuntu nandagata kurugama umuntu uri kwenda gata kurugama nokora nkaga ugu noreba akayine cyasha aha norebe kikakige cyasha original so kuya izire mu kugezaho kumukora tukirizana ngo cyasha tukisiringe then twakora minaga ashe cyasha teka kiriyane even haharingwa hahagufu haharingwa nahagufu konka technology saninga shenkore yitwine no kugira ngo kupimage model hati yo wasindi ko muraba haro machine iri kuza kureba modege ekarebo kuyatereza ezempange zitakwatagane karebo kuyaziteka bana basetinga bakasetinga menaga kwijaga kafitinga hoje so arahamino ati ngata ipage nagata kuruga mugenye nago kutekamo ukagumana uri sabure kimwe cyona then ubumwe bwo kushanga esente zo yene zitakubasa kumara abo kubagana agumwe ne sente nyingi niziba zero so shanga ngo koko we nesente zitakumara nabwo tukorage sente nshaka kubasa kugera ki kurisa ukogumana wi hamwe no kiriringa kirungi cyebi byone bitukugezaho gukora no kugira ngo we give people hope yo kusmilinga gay inzagamba okache reason why you should smile kungana nyesigano kimasi cyari tubwiro butumazera hamwe tukora talks shows ezi uyo kwere no yeshongora no manyangu shware wotine mino eje mirime yo kukoreje yawe na kweshongora kugamba nk'ibi bintu bitukugamba hati nkiza kugumira kwisa message abantu abo kubana utakushobora na fese ne hinduko ushanga abo wana uza mu kusiba no zana nabo utakubasa kuza mu kugera ki kuzana nabo so ate ki twakavaringa aba bantu abatine mino amina gahendekere hati nyenda kuza hashonge y'abana abana bingi hati nyonkire biro mu generation age abazire tubakifa abana kuko bazire bitu baberene batufaho timanya yano kugira ngo hati emirime bire ukora kubire kwingi so hati no shanga ngo ubwiro bwingi abana nabamara ishomero kusingo bakumara naki nabazire so in the end oshanga ngo abana bane ba developing early childhood complications zikwatagene na mino so one abana nabone barwara mino nko kuri kureba umuntu mukuru ari kugira ikintu mu mino ningashoka gwara amino gakagera gum infection nabana nabone bagira ki ne barwara in fact adolescents na nabakazi benda nibo bakusinga yo okurara gum diseases adolescents abakazi benda na nabakuru elderly adolescents na nabakazi benda niba kusinga yo gum infections now ikizibu cyano kugira ngo ubwiro bwingi kuba kutandika kukura mino hati wota kimanyire batandika kumera mina gazereki agahengekere ningasho kutungikirana so oshanga in that process umwana yakuse myaka 12 13 oshanga amino gatari harayini hato ba forced kugira ngo abana kuba kwija mu category ejo hariho inkorensa yo kushanga ngo amina gagata kwatagine twagaterezo murayini gagera ki gagaruka rayini so ejo nani shabangu abana mureke kubwana mu birusa kukura mino gabo eje myaka jaho kubana n'ikindi kizibe kinshire kushobana timanyabwa ababashaka kubaragurana babatakukireba kuko noshanga ngo umwana nobona umwana w'imyaka mukaga hateri no yo kubanze byakomanenta gagabana nigija myaka mito so abana bine ale dentition ngo kuzagwa kamera mino gaye 20
kuri kumara hati bazo mu feze ndijo iyo kukura na no kumera mino naho aha ne bakura aha ni hatandika kushekinga bakura gatandika kumeraga agakuga kumara kumera ato muzira watekateka ngo agakuza kukura tabona agakuratiraga ubwe imyaka 5 n'icweke imyaka mukaga ikigigwe cyo kubanzana kibane kigera ki ni kimera hotyo Dr. Amon Mwesigwa okurga Bright Smiles aho murembo rwambarira nukwe yatendera tyo konka ninkumanyisa ngusa kwanze yongerayo aboko ba ebimwe twabe marayo konka habwa hati twaza kuhendereraha abikwatena ne kujanja bamino gitu emiringo erho hati eyo kujanja ba amino murete kutina mukwate mwe biru kwanguha mugende muraguza mino garihe ko barazana mureba garihe ko baremeso kurya garihe ko baremeso kutahembaga kuza kurya enyama nebinde omuhereza nabandi cyo butundi charity abwa program ye byamagara tureba no kubanza rukwija mukama abarinde ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.